Hello Parlo kumnu pia long akermen ba pia syat ya klan ba mo baro dia mentang ngamut bangan pen ilang ya pima bangan sna ya kini ki earrings lani te ki jingdeng shikor mo bangi ju ong da kakasi dia di kumnu bangan sna ya kini ngan pen ya pima adu kitiar hadu bangan sna ru yuk don napring jumpiru bakwa ban snahi dala dima di oke ngin ya sedang no kini kitiar bangan pen kaman tama ini kiping nanta kanika pelas kakansi ban kap yaki sainar ki kenjuri di ngalabu lupang ni bangan sup mah nanta sakini padi ai pin de kini ngan sim sau terlima sau terli sakini kide ki jamring kini pan ngadon kamtang arteli wei arteli nang tapat saki earring bup jingwa shkorma juru arteli ngadon kam kini pat kiken curi bangan pendon kamenta dia ngan teu shwaya kiken ya kini kiken curi mo ngan teu kaju kancing jerong te ngan teu apo initiative ba ngan sup bakila don lembar hang tu dia ngan ai tang sau inci jinjerong baru khoi nong kajing jerong full kajing jerong kan dia ngan teu nang tu hang tu dia ngan kap no nang ni pati batam na itu ngan kap no ba ila tam dia ngan kap no ngan thau biang mentau la biang ne em sau inchi thek ma ni inchi tip jonga tu landu si teng inchi ta kada nga thau bet na u sedang bet na u iwe mo te kan wana iwe hadu ar kanong si inchi ma dengan sim nang tu nganom sim retik na mar siteng ngan pendrong siliang kandian ngan pendrong na siliang pa ngan pelingkot kandian te ngan sim pelingkot kandian mantapan ada ini jambring dengan ngan pendat hang tu jaka bangala prung do pin mah beri bangan sim dakti ni bari tentang long jenjar takadau ngan ai daki pin bansuk dapat ngan sa ai di jambring hang tu sependat piang mah di jambring pendat piang pendat skemba long tu dengan pendep ngan theo kaju hi tu siliang ru kumbat theo di baning kong ini sa siliang ru ngan theo penju hi sawin si hi uniru ngan theo kaju ni nang niru ngan kabiang tu batam
dapat bet kila yang kat emo kajing jerong bro arleng di ini idang la shiliang iwei dengan kap yang sashi ksai tu kenjeri bereba ila jerong shiliang da jerong pang kandiat ong la isi em dengan penyerang kat bet bro arleng ken mentah kak long kumjuk mentangan pendat saki keping dekini ki keping bahe ngan ai bhai bakam jerong mah dekini ki ai pin ngan prung hai ti keping nan tapan ngan sa prung hai ti bakut jong kenjeri mah bakut jong ti kenjeri naka na itu iba jerong da bakam jerong mal iwe kam lingkot iwe kam jerong ti yoni keping bahe ngan ai honi bakam jerong ngan prung ha bakun ngan tapat dia ngan sa pen kedor pat yu tu pin da kanika plus ye pen kedor hang tu ba un ne mah un laj ban laj betul lah long minta pak ciliang longan ada ini ibe ibat i color di uni ukam jerong kandian uni pin dengan ngan ot no kandian nanta pat ngan sa prung pat ha kenjeri ha tedu kenjeri mah contoh bakam lingkon nanta ngan sa pen kedor kumju hipat kumba ban kedor di iwe manemo hab lok bahayo ni penat ban hab nat ban laj untuk kenjeri pendat bah tangkum tu lalong internet em nang tahu ni mentangan pendat soni earring hook mah pelat nang tu kendian pangan yuk ban perung itu jam ring nang tu ta salok biang pat malok bahamo yuk bulat pe ni ngaladem siliang ngaladem mah sa siliang tangsa di PE kumlo polok saya komen tapi tenat ni PB tenat tu ni di mentapan nginyo shna sa siliang rukum cuhi kumbangi shna yuni ba ladap shna kumtuhi ngan pendon kam kiju kitiar karukum shna borok hoj kumjuhi di baji mapi saya komen yang lada pi internet ni lada pi internet ru dan internet dengan Jepang bahasa syuk next time.
podlog ngaladem di PI kumnu PI tenat ni lada PI tenat saya share ya like ya subscribe baru di kubli sibun papilapet ya video jonga and saya akan dupat next video tangkum nihi ngalungan penkut no. Bye bye.